Ključni problemi grada Beograda. Šapić, dobro, ali osim Šapića, gužva u saobraćaju, zagađenje vazduha, divlja gradnja, nedostatak kanalizacije u mnogim delovima grada, nedostatak metroa u svim delovima grada, sve manje zelenih površina, sve više raskopanih ulica, urbanistički haos, kladionice u blizini škole vrtića i Žeksov Tadž Mahal s pogledom na kružni tok. Pa, da krenemo redom. Izvolite, gradonačelniče, šta prvo rešavamo? Razlog danas zašto sam vas pozvao je predstavljanje praktično novog izgleda i nove boje koja će se koristiti, počinje da bude zvanična boja beogradskog javnog prevoza, to jest sad u konkretnom slučaju naših autobusa. Doneli smo odluku da sva vozila mlađe od 2 godine budu plave boje. Jao, jeste. Tačno kad sam nabrajao malo pre ključne probleme grada, zaboravih najvažnije. Problem autobusa starijih od 2 godine, crvene boje. Koliko ste samo puta na stanici, čekajući bus koji nikako da stigne, čuli od naših sugrađana? Ne vredi. Ovaj kad stigne, bit će crven i stariji od 2 godine. Ne znam što čekam uopšte. I šta kažete, gospodin Šapiću, sve u plavo? Ali je li ono bazen plavo ili više nebo plavo? Ili malo na teget da vuče kao one Vučićeve Stefano Riči farmerke? Za koju nijansu ste se odlučili? Kao što vidite iza mene je plava boja, beogradska plava koja simboliše i reke, naš grad i Beograd. I smatrali smo da ova beogradska plava ili vizantijska plava, carska, možemo da imamo puno simbolike. Nemanjićka plava je mnogo bolja, prikladnija, a više simbolike vezano za grad Beograd. Ba naravno, asocijacije su brojne. Može i, ne znam, policijska plava, Dinamo Zagreb plava, Utisak nedelje plava, ali naravno, prvo nam pada na pamet baš Nemanjićka plava. Pa ja prvi, tako biram patike. Trebaju mi duboke, 43 ili 44, ali onako na Nemanjićko da vučem. I pazi kad ima. Pa Sveti Sava nosi ovakve, dok se nije zamonašio. Naravno, uvek ima onih, ne, drugačije ću reći, uvek ima onih koji bilo koju pozitivnu promenu dočekuju na nož i iz čiste zavisti pišu komentare sledeće sadržine. Goran Vesić, zastava srpske vladarske dinastije Nemanjića. Obrazovanje je važno. Budimo dostojni naših slavnih predaka. Živela Srbija. Šta mu rekao? Za koga sad navijati? Slatke muke. Na mestu Nemanjićko-plavog takmičara Aleksandar Šapić, na mestu Nemanjićko-crvenog takmičara Goran Vesić. Nije nas mrzelo, iskoristili smo naše obrazovanje, ukucali u Google zastava Nemanjića i ustanovili da čuvene Nemanjićke plave nema. Vesić je u pravu. Nemanjići imaju crvenu zastavu, ali u odbranu Šapića moramo da kažemo da su svi Nemanjići bili daltonisti. Zato se ovo zove Nemanjićko plavo. A Čiki Monomad reci, Stefane Nemanjo, mislim da je ovo više crvena nego plava. Si lud, mislim vidio koliki mača ima. Ali evo, uzmimo i da je Šapić pogrešio sa bojom Nemanjićke boje. Nije plava, crvena je, ali otkud mi znamo koje su boje bili Nemanjićki autobusi? Probali smo i to na Google-u, neverovatno, nema ništa. A komentar na Šapićeve Nemanjićko-plave buseve imao je i Stefan Nemanja lično. Jesi ti, care, normalan? Naravno da je Gosan Šapić normalan, jer kada čujete zašto baš plavo, a ne recimo crveno, sve će vam biti jasno i logično. A više simbolike vezano za grad Beograd nego soc crvena koja nas je podsjećala na kioske s viršlama i jogurtima kada je vist. I danas imam traume od tih crvenih kioska sa viršlama i jogurtom, koji su inače kao primjer originalnog dizajna izloženi i u čuvenom njujorškom muzeju MoMA. Baš takvi, soc crveni, doduše bez viršli i jogurta. Ajde, pomozi Bože i Sveti Savo da se i Šapićev Nemanjićko-plavi bus jednom nađe u muzeju. Pa možda u kući cveća. Vadi Tita, uparkiravaj autobus. Evo, mi je danas menjamo i ja sad zaista sam izuzetno srećan, jer mislim da Beograd zaslužuje da ima prvo svoju boju, jer to jeste beogradska boja, jednu pravu carsku boju, a ne onu soc što smo do sada imali. Barem da je bila ona jarko crvena, nego je bila crvena kad je vidite da nam nije ni do života, ne do nečeg više.
Ne. Gospodin Šapić nije razumeo. Komentar putnika nije mi više do života. Nije bio zbog boje autobusa, nego kad recimo u sred jula čekaš bus pola sata, on konačno dođe prepun. Unutra ne radi klima, ali radi grejanje i nakon 3 stanice nešto počne da dimi i zapali se ili otpadne točak. Tad se kaže nije mi više do života. Ipak to je sve sada iza nas, stižu novi autobusi, mada i sa novima ima jedan problem. Šta ako proizvođač nema na stanju nemanjički plavih buseva ili što se kaže Sveti Sava plava? Jedno pitanje, u septembru ste pokazali onih 80 novih autobusa koji su crveni. Koliko se sećam, bili su novi. Da li se oni farbaju ili se ne farbaju? Prefarbaće se. Dakle, i nove, sveže ofarbane buseve prefarbavamo u plavo. Ništa, da se napravi neki lep tender, ako može neka prijateljska pouzdana farbara da radi, ali molim vas sve kao i obično da bude čisto. Transparentno plavo. Ali evo, konačno čujemo i da je gradonačelnik srećan. Odavno ga nismo vidjeli ovako srećnog. Poplaveo od sreće. Toliko je srećan da je čak pružio ruku pomirenja novinarima N1. Dobro. Ajde još jedno, evo, setio si još jedno, inspirativan sam, pa onda... Pa, izgleda. Naravno, evo ja, pa nema, kod mene sve može. Sam najdemokratskiji, to sam rekao, najdemokratskiji, najtolerantniji političar na ovim prostorima u posljednjih 50 godina. Ste vi? Ja, a neko. Pa jel imate ovo, jel može ovako negde, bilo gde? Jel imate to napisano? Kod koga na konferenciji za štampu dođete, malo pitate, malo časkate, malo pijuckate, nema vodice, nema. Pa neko drugi, pa vi opet, pa jer to nema nigde. Ljudi, otkud sad da Šapić hoće da priča sa N1? Pa kako otkud? Jeste vi nekad videli logo N1? A? Je li to ta plava? A ovo N od čega je? Pa od Nemanjića, normalno. U svakom slučaju, koliko god nam prefarbavanje buseva u nemanjičko plavo delovalo kao zamazivanje očiju, bukvalno zamazivanje, bar smo time dobili jednog novog, srećnog gradonačelnika. Najdemokratskijeg i najtolerantnijeg političara još od Nemanjića. Nema više otimanja telefona, ignorisanja novinara, svađanja s aktivistima i konstantne mrzovolje. Šapić je uspešno prefarban iz demokratske žute u naprednjačku plavu i nastavlja da farba sve nas zajedno.